Leo voli sneg, Nikola ne, ali je na Zlatiboru uživao u zimskim čarolijama. Prvi put šetao po dubokom snegu uz savete stručnjaka, čak seo na sanke, ispuštao se i zaista uživao, što onako vrlo dirljivo i divno za mene kao mamu koja sam imala danas baš jedan predivan dan. U šetnji, na radionicama, tokom ručka, u bilo kom trenutku dana roditelji su tražili savete od stručnjaka kako da prevaziđu probleme na koje nailaze. Moje dete je završilo osnovnu školu, mi smo puno toga prošli i ono na što trenutno nailazimo to je problem u ishrani. Savetodavno-edukativne radionice i za roditelje i za decu sa autizmom od 3 do 19 godina iz Kraljeva, Kragujevca, Niša, Arilja i Beograda pripremili su iskusni terapeuti nudeći rešenja za poboljšanje kvaliteta života porodice. Poremeći ishrane, poremeći spavanja, strategije kako te probleme da porodice i same osobe prevaziđu, odnosno savladaju. Zatim stres kod osobe sa autizmom, također različiti načini kako se suočiti sa tim stresom, upotreba lekova i pojava neželjenih efekata. Načine koji mogu da rade vežbe sa svojom decom, vežbe masaže, vežbe opuštanja, različite senzorne vežbe koje oni kasnije mogu da primenjuju u svakodnevnim kućnim uslovima i koji su od velikog značaja za njihovu decu. Ovo je omogućilo Ministarstvo zdravlja, a pomoć u prevozu je bila iz Ministarstva rada. Ovo je prvi kamp ove vrste sa 3 terapeuta, vrlo dobro organizovan. Po najavama iz ministarstva, kampovi ovog tipa biće organizovani i u Vrnjačkoj banji i Banji Koviljači, u kojoj će uključiti i decu starijeg uzrasta.